Kapasi sama no kutuba nyoso tu. Parce que diambo na diambo ke vana kana ndango na yandi. Sino kana betu be kutala wabisika muntu ndombe vandaka lemugina matubake kada vandaka bandombe. Batu kundi mape kasi ndango yekaka bamundele mendima yawo bandombe dia kumekulanda. Wo kasi toujours ka kalina mundele metu bajina ko mtiko fado kwikina. Bubu na toto mvimba ay ekeleka adame vandaka bandombe. Boska ba mu kwikina samundele metuba. Et pourtant nge motante tenzambe saraka. Sam zambi tubaka beto sala muntu na mutindo na beto bien la na kana nzambi mutindo ekele pa yina mambo kaga ajute kina kula na ina ve bazona kuzimisa nge baka kwande ka kantoto geto la perba nitu nange nge monete keleka mono mosala ka jambo ina c'est-à-dire en 1961 pour la première fois mukona na poto Nango de septembre, le 27 effectivement. Moko na kana mputu kasi mono na kimwana na mono otubela kabenu ya lumuina. Na kimwana mono mo vandaka ko buku mosi ba mission vandaka na yawo. Buku ina ba vandaka kutubela beto inki ina mputu. Ba pesa ka beto signification ya mputu ya mutindo kaka. Kana ngeme kwenda kuna bosi mfano kuzaba kasi mndele mutindo kaka nikele pili kwa mfanaka kuiza na maza tiku za kudekuvrir kwa kuna kati na Afrika mputu nchanko ngulo alors mo voilà ko wampidi na mbuku waka signification ba mndele tubaka kasi beduke banza ke mputu ke siga pamba yake insi mosa mutindo kaka si yake kwa na wana toto ike wabisika kana moko wa portuguese tuba kana ngendo mange ku fove ngela vana mayela ve mingi betu kuikela kadi abuina kasi banga betu kuikela kave kasi mingi ndombe kana mundel neni ku fove alena vana mayela ve donc betu vana ka kubanza ili fonge ku fuatete sabu ngefana ku sala pinamosi bawo ka kusala or que c'est que vana Yawina Munu le 27 septembre 1961 mokwenda kubaka ntoto ya fiotu mokanga na muswala mokwa na mputu kama kuwaka mputu ntia mkungulu ifumo ndata mwantoto fiotu mwana kutala est-ce que vraiment mputu yango yaga kwenda wana ntoto uinki mambo abe mbaka mokanga na muswala ale mometula na malete na muno ale muini koral ki ajiro mpaka semene bien tamo kuma na Bruxelles na le 28 septembre beto kitana avion motala sika yoso sima moya kutala ntoto ikelebe kasinki mambo bidai abete mbaka taxi sabu na l'hôtel tabe tumo na l'hôtel kuna ba fleur mingi moto ba bon awa muga mwana ntoto tanga muga pramosi ba kisa ba valise ba tatanki mwe ba mutakala mvila chauffeur mono muga ba fleur muga na kuloko ntoto mo baka na koya muswar na poche wo ale tangwa yi ba me indiquer mon chambre mo ko na chambre na muno mo me kanga ba fenêtre ale mo baka ntoto mo baka na kisasa mumetura ndamu ina ntoto memo na mputu na Bruxelles na Belgique yake na mputu motula motala ba ntoto zolo ina ke mutindo mosi bubu wapi mutindo mkufana kumona Israel na Israel bin batu mingi kuna betemeza bave betu ntanga betu vandaka bana fioti surtout ntanga na bavanda ko salbeto lavage de cerveau. Eh bien, tabe to kuma na
bametumila muno kuna na Israel tala tete tata nzambi yango udia kanenzo Abraham porque Abraham ke muto Israel bon donc tata nzambi mfumu yisi tata mwanda bako dia kanenzo tata Abraham mako tala ba Petro na ba Yohane mfumu yiswe ba santu yonso bete tanga kankana nzambi ba yonso bage ukatoka konensi ina motuba alors ntoto ina kele hawana ntoto ve mo banza ke ndaba kaka pourquoi ba yusi ko vanda kuna basena base ebeto basen keleve mo mbiba kan tota Kinshasa mo mbiba kan tota ya Belgique amputu bubuai mo vanda sosa kaka nzila lungu ina bugu da premier ministre Belgique me bokla même éminence beto me baka telegrama wa gouvernement israélien zola monange zola mona mon ya ina kesi wabi ndabo obele ko na Israel mama bobo kala batwiro ko da beto ko na gan sambodi beto fuka ma moka no sabe no nouvelle mo sia mutino kaka eke nouvelle ina batata nkimo ba mutakala mvila ba chimanga ba yonso ba mo kesi moka no sabe no nouvelle ba me bokala beto na Israel na bwala mfumu Yesu ba yonso vandeka kufuka ba beto me vwanda sambo beti kwenda kuna yekeleka wapi beti kwenda le 27 octobre ya betu banaka kututa kaka bisabu sabu bilumu na vana kumanisa malumado sabu tukumaga na toto ina le 27 octobre me fuana haina ntimba bana kaso tete avant betu kwenda mo kumbasa kuyusa kaso bisi mkazo ambongo beti kufuta ticket ntamu kuyusa ale yani premier ministre belge monsieur Spack ntobo éminence mon mo ka fota ticket yek fotel mo ticket aller retour ne aïe ba me fota kele ka ticket le 27 na nsuka na 8h ale betu me kuma déjà na aéroport malgré avion betu me kwa na 10h kasi na 8h betu me kumaka samwanke mo so na kuna kutala kaka Israel na 10 heures décollage betu me kwa na Autriche betu me kwa na voie de daka aïe kuna na poto kaka ale betu me ka to kuna betu kwa na nchi ya Grec donc na la Grèce betu me kita kaso bitambo de kuma na toto ina tango yotka bubu ai betu na manta avion betu me kwa na Israel motu ba bon awa mo kizibula meswa samuzaba betu kwa na zulu kasi fumulanda nkinzile betu kwenda samu na kuzaba eske betu bwana ntoto obeka awa na katikati kuna na zulu tata nzambi awa na kati Israel kuna nansi betu ba ntoto puisque mputu kwa na ntoto ale tango yi betu me kwenda fete wabe no kanga sentire betu na kita meso na munu kutunga na kati muzaba kaninki mambo govyoka fiat na ntoto wo betu me kita meso na munu kaka kuna nzambe tata kasi wapi sike mo me kita eske moto mo mona kabeti na ntoto kaka ale ntima mono konumo kaka na ntoto samo kutala kuna kana baga yakele ntoto kwa ya beto to tina kaka fiat betu me ba meto bon muntu mo so bi mave inki mambo dia momo na tete tambo tu wana kati na vyo masoda betandama watu ba yaya uni kina betu bizikanga ya mama bon ale avyo mekanga momo na ba misible la portière tamba misible la portière muntu mo so kutela mave beneso kuvwana beto mona kabakata soda ke kota kune moto mama est-ce que son menace d'angenda mo kana mo avion mama ndeti mo mama oui je suis ici c'est vous oui c'est bien moi bon attendez
tarande mi kitire kana toto e munda utubana na bantu ba mundelena amomu na bantu me bwata e mutindo kaka ba me kuiza ya est ministre de culte ya est ministre des affaires étrangères ba ko yambange ya kele ka ya yi mambo le fondi ay bon allez avec bagage ngena saka ban ba kele bete benege quoi o bete ke set allez ben samade ke bi mantete ba kaka ba bikal ay ta bete me kite mo mo ba soda mun bantu ba mwana ba mu ko kuvuna mun nakati na avion ya kwenda mun yosu to yayi bete somebody ta ta ngwa ba me et c'est vraiment c'est vous le fils de Simon Kimbangu. Oui, affirmatif, je suis le dernier fils de Simon Kimbangu. On me regarde. Nous avons un peu de doute parce que vous êtes trop jeune. Ah non, moi je ne suis pas un jeune. Je ne suis pas un jeune. Regardez, tiens. Est-ce que c'est vraiment vous? Mais c'est moi. Bon. Mettez-vous là. Ah. Maman. Ouais, moutine me getine na kwa kona ni mako bagelo. Maman. Bon, allez, pas bimisa ba papier. Allez. Ba mo so kutanga discours, ba metanga discours. Kwa kubanga mundu nakati na ntsingwa, bato benki. Ya keleka beto mezaba papa Simon Kimbangu tala ntete mambo pide mezaba papa Simon Kimbangu kanange mwana papa Simon Kimbangu tala kwa beto kina pasi mvula tatu beto kina sécheresse mvula kanoka kave kanange ke mwana na yandie tuba na papa Simon Kimbangu ani tata nange ani kutuba na Yesu kutuba na tata Nzambi mvula kwa ni noka ndawe nange ko kote nensi na beto kasi kana ngeko ni un aventurier ngeko ni mwana papa Simon Kimbangu ve mvule kele ve mbazi demi tout mama moko base ko trembler kasi bene akaya beno moto kasi bu beno salade ka menace donc ana mbazi mvule kele ve nous vous demandons purement de rebrousser chemin retourner en Afrique parce que nous ne voulons pas voir les aventuriers ici. Mama. Kasi mwetala mtuba mga mwana papa Simon Kimbangu. Ah. Bon. Tangu ine mayela sonaka kuzimba na kasi tangu hii sama ale butana voiture bete mwana ubira ngana appartement. Mwana nzile mga kwenda mga tarantete kasi ndabo so sima. Pa moye ko mwana toto ikeleve. Ale bete me kwenda l'hôtel. Tangu na pe kuma pimpa. Bamwana korsa muno tabana ko korsa muno enzo o ya appartement nange bato nange nyonso muto na chambre bet bana ka set tango ba me kwenda bon après vous avoir reposé vous allez changer les habits vous allez au restaurant vous allez manger manaye en saturday ko bagelo diaka yekin kenda wambe pa moyen allez moyo sana batatan kimu meno ko zate benyon surtout na batata mvwendi na bamutakala mvwila batata chimanga etc. Allez meno ko isa pa me kuiza bon beni mo kwa mabu ba mituba batata kimu to nge papa ngazona kufuna kwa beto nge mezaba mambo nge kutuba na papa nange beto me kwenda kuleka beto me fatike beto kudia ve beto na beno mundu kaka yina talange papa voanda leka mbote tuba na tata nange beto me kuleka beto na mpongi mo mebika mo banza baketuba ya kusekana ve ope sebe son samba beto na kuleka katili boga kakeko kumbati kubandeti kuneno leka pampange na mono nzambi kele nzambi tangwe na fatigue mondo lomba ka kisambo mpiti kwa yefu ndila ke ale mono kubwa kana mfulu kasi inquiétude kele kaka
tangu na kiozi vandaka kuna na ngonda tobe vandaka kiozi kusaka be ale mome le kamun mpongi mpidine na 6h bogi na mpongi mo ka telefone mo ba ka telefone na mpongi allo mo ko premier ministre madame Golda Meir yani yekeleka yeke mwana papa Simo Kimbangu mvula menoka katu kwa kuna Israel na Liban na Jordanie na la Syrie ti kuna na Egypte mvula menoka yekeleka nge mwana papa Simo Kimbangu kote na ngena ntote ya Nzambi. C'est-à-dire ta muzibu la fenêtre mutuba kiadi yayi enkia mtuna kiesi mwana batata nkimba kuzi papa ngamon ngazana ko kosa beto ngazana kunata beto na mambo nange yina mambo nange tana mvula mekunoka buwe ba mama batata nasuka sababu kwenda kusala déjeuner na kiese mpele mukuma na baba mfumbo mekuiza baina kuza kuyamba mono bamekuiza eminence kele kanya mwana papa Simo Kimbangu betu mmona yina betu lomba betu mishwa betu kwa na restaurant betu mekwa na tukudia ale ba metinda ba voiture tanga betu mikitenansi sababu kwa na Jerusalem mokuma vana na intie on dirait que talaba fleur mon meso na mon toto ba voana fete disra mo bakan toto ale mo bakan mo soa na pembe voana mo ale na poche wo malgré mvula ale betu baka fatiri tina Jerusalem tabato kuma kuna betu no kokota na banotel yina bantu nene kama tukio kotaka kuna na King David ale ba mo kuna kupesa mo na chambre mo bakan toto ya betu ya Afrika mo bakan toto ya mondele ya Namputo motula na toto la beto motala nyoso tutatu kama tini mosu mutuban tuka donc mono mutante tenzambi salaka ngema na conclusion mono tete ya wina donc mon kwani mutu nzambe tuba beto bakan toto beto ko sala mono mutina beto donc prenez les paroles bibliques telles qu'elles sont. Inutile de chercher de midi à 14h pour découvrir si réellement c'est nous qui sommes l'image de Dieu. Eh bien, tamotala mutuba bokada tatanki mutuba ezebi tatanki mumuntu kwa mimuntante teteka yila ma mono ndombe nzambe kayidika donc ada basumuka beto bana yawe na ba mama na batata nzambe ke fona ka ve donc c'est vous qui êtes l'image bana lo yimbili ngen kunga bana yimbila kan kunga kansi ina ke fofala mitakambo fofala kwa mno fofala katibo bona combler le vide.
Voilà une promesse solennelle. Voilà qui est mon voilà. Un objet sans valeur. Parce qu'à Kikongo, voilà. Vraiment, la voilà qui est mon en tout cas là, vous commencez à vous lamenter. Parce que nous sommes voilà qui est mon un objet sans valeur qui mérite d'être jeté au panier. Donc c'est l'homme noir. Mais le bon Dieu, il nous aime tellement, il nous présente aujourd'hui une physionomie positive pour nous remettre à notre place. C'est quitte à nous d'en mériter. Sinon, encore une fois, merci beaucoup. Sinon, tout est oublié. Pointe Noire, vous pouvez travailler dans une harmonie totale et terminer les beaux bâtiments que vous êtes en train de concevoir pour le Seigneur. Je vous en prie. C'est-à-dire, na ki Congo, bambuta na beto, babikila beto, ngana, or ki bambuta na beto, bavanda kaba savant. Kalaba metuba, attention. Kombela fulukia kukiubuila. Il faut, nge suko na tete sika na nge mosi, sika na kanange kubwa, atansa ene mosi na kukota ngeve. Yake kwa kingana, kansi, telama nikuzuka. Pourquoi? Parce que kuna nantwala jugement ikele. Lumena Yesu Kristo ya kuiza. Kuna mejimira kuna ve.
sari nzambi kana ba secret mingi tara mambo nkongo wakiamvuna tango wa Jean Pierre bakini dita 63 kunga 63 quand ces résultats nganta ngo 1987 mais c'est terrible et na bible yaga kwani kasi wat betike ntete ba mpofu malembe betike kwanaka sinon ba emotion me baka muno mun ko kone mundu mpamba bendela mvoila lo lendo iterama ege kuwa bantu yani beto mwana kani kivada kutabula na mvoila ina mvoila kwa bika tata sima kimbangu bampangi kana yebi mawa mwa yebi tike telama nzabi ke mutino kaka moderateur ani zona ve ku tola tete timil tena katena beto ale andika kulanda kaka malembe betuka kukotakasa makanda ya mtoto wa vimba kwenda na sante ngona kukutana bamupe bamisionie banganga nzambi mutindi kena mtoto baka kuleka kuna sante enki bakuza kusosa nange enki kima kanange piske bima iskina bawo ekena beto bawo kwa batu peseka beto bawo bateketekela ka beto yao bawo batu bakisala ka yao enki kima ngamesala kasi buwa kasosa nge parce que nge me sosa ntete pila mosi ba me sonde kanankana nzambi beno sosa ntete ke mfumu ya mazulu nyonse ke kulanda ya wina telama ni kuzuka boba yende bendela ba mama batata Pointe Noire beno pesa kado na nzambi yake pesa beno soulagement mo se mutino kaka parce que ya vanda ka beno ve beno fana kutunga de bunde papa simu kimbangu kana beno ve kana bana betu fioti yeye bawo baka kuma bambuta bamekwela bamebuta bana ina kuza kubuta bana no bakubuta bana kuza kubuta bosi betu bafana kutunga nzo kansi nzambi mekumona ngekyadi yana metindi nange bankonga mutindo yako nentama 63 1987 kasi na bible yamesona makantama le retour triomphant de Jésus tiens mais lumu kina muzaba mutindo tike vandela samka kiesi kaka parce que betume kuma ntango yina yavanda ka beto ve tango beto kwa na mefuana ba mama ya Pointe Noire batata Pointe Noire comme betuke kuza daka le mois prochain malgré que dérangement kansi betuke kuza kaka sambonki muzona ko tara kesalo enke programme betu mesala nsinza na beto ke ko sala makoda betu makuiza na ale to samba tatanza men ko Yesu no santo tikate manso oyo masala miawa ebi misambo makitoko na kati na bana na yo Pointe Noire yo makoza ko tara kama kamni maza kuleka kawa iyo nzambe ochiri loko na yo munene awa kansibiso watu nambuka tsako yiba ngote kasi yo nzambe na biso zali tikate ko kisamikano na yo etikale muketo ko kabona na bango batata na bango ba mama poate ngai na tika bango biso junga na braza poate lobi tsone musala monene oyo mpe musala tuye ko salawa mpwana botongi ndako na biso ya nzambe oyo to kopesa na yo nzambe na biso kado salisa biso isikawana toza ko senga kimia na njutu pe na milimu na biso kimia na kati na République populaire du Congo